Tulimatala-Samoa Entertainment TV mai pia nei ko yaso. O le whale au ngai nol tula whono whanua masua whanua o lua o. Ma le toe ilo ina o le teu teu ngol whaamai lua o lua o. Lea na pasia talu mai ei nei pale mene. Isi ia o matafa yoi o le a awe ia ili whaamua mua le ofisa sili o le tanga ruenga o whaam sinonga. Le sunga papali i John taimale langi a whele. O toi tofi ai papali i John i lona tofi nga ofisa sili o le whaam sinonga. Ile masina taluai le umane ai o na whaamalo no ele whainga malo taluai lua fesfuluiva. Taluni whaasea whaasanga iai i lona ave sea o whaamo maunga al whaam sinonga. Manisi o tua inga tau tamaitai, se tasi o tamaitai o le mtanga nuenga. Ai ua toe tuai nei le foe 5 taitai le pule aina o le whaam sinonga a Samoa o lana misi o na lea. Ilana whatalunanga man le Tv.Pls mai New Zealand na ia saunoa. O ia nga lueanga i lalo o le minister o mtanga luenga, ma le pulenga o le whaamsinonga, whapena fo i mo le whaamsino sili, ai o le presidente o le whaamsinonga o whanua masuafa, o ia o le stala o le whaamasinonga. Whapena fo i le PSC, Public Service Commission, ma le pulenga o tangata whainga luenga, i lalo le PSC, Public Service Act lua o wha, ma le mtanga luenga o tupe ia tusa ai ma le tula fono, o le pulenga o tupe lua o tasi. Mai o lana ia tala le Tv.Pls, o lana wha mua lava, e ave i le wha lea o ngaina lea, o le LTC Act lua o. Ma teu ngo le tulafono wha avai lua o i lona so tanga i suinga o le whaamsinonga atoa. O le isi mta upu lea wailunga o le lisi o mta upu e mata i tu e le office sili o whaamsinonga, o le Lands Torrents Act lua o valu. Ma isi tulafono i so tanga i whanua wha lea nganu, ma ia mata i tu le taatianga. O le awivi o le whaamsinonga ia o ngā tusa ma mana onga o le mtanga ruenga mtangata lautele. Ma ia si itia le au nanga i le tunu o lautele le whaatinonga o ngā ruenga. O lona wha ngā solonga o aia inga whai ma le taimi, wha le leia le au nanga whaapulenga, whaamasinonga ma whaamasino, ma whaia se CNPP Crime National Prevention Policy, o stula fono e pui ai soli ngā tula fono. O ta ua foi le sunga pali i lana tali mai le Tv.Pls o le aia mata i tu fo i vaenga. E whaale le ia atili ai au nanga mtanga ruenga. Mai lana pitola au o se whaaton silo mtanga ruenga ai o le listala. Ma le whaaton tuhunga o le tula fono tau whaamsinonga. I lea i tu o le mtanga ruenga. E peo na wha ailoa mai. I lungo le PDS o le Pathway for the Development of Samoa lua o lua tasi lua o lua lua. I le lua o lua 5 lua o lua ono. O le maalusi anga le nā. O le tula fono whaatu mawina ai le lei ato o nanga i le whaamasinonga. Inisi o tala, ele o yeise whaatu ai tāpenanga po li pote le su e tusi sili, le fionga fui mono Camilo a whele pe o na tuina tulipale mene tu sai ma le tula fono. Na whaeloa le fionga fui mono le Tv.Pls e tolu li pote na tuina tuelo na ofisa, le Samoa Audit Office i le pale mene fau lona sulfitu, mo le lua o ma le lua o lua tasi i le tausanga taluai. E ui ina ele i whaalau loa ina whaalawa i tele. E le tale le su e tusi sili i le silingi ai o manatu mai le lautele. O le uo o le lua whelua tonu. Ai o le lipoti lea o lo o lato tuu ilunga e mo le wha tausanga watua nai. Na ieta ua e sao o le lipoti muli lava o ilunga o le lato website na whaau atu le pale mene lona sfuluono e so o tanga i le lua whesfuluiva ma e sao foi. O le pale mene ia i lava ana whainga moa na pepa. Ai e mawhai o na ia awe se tu o lalo le whonga whatalai fau. Ma le Clark fau o le pale mene lona sulfitu. Ma le lo ia sili fau. Pe tutusa, PSS a lato whaawinga ina. Ma le whonga whatalai taluai. Ai o le Clark ma le lo ia sili. O le tula fono o le whaalau inoa ina lea. O pepa le pale mene e au fiai mali poti o le pale mene. E pei ona ta ue le fionga fui mono. Na ia ta ua foi o le ofisa su e tusi, lea o lo ngā lulue ai le teimi nei. I le sili poti mo le pale mene mo le lua o lua tasi. Mai ua amata ai foi na ngā lue ngā mo le pote lua o le pale mene mo le lua o lua lua. O iai le wha moe o atu nei le pote e tolu i le pale mene le whai ungo iuni o le tausanga nei. E peo na ia wha ainoa mai se e-maili i le Tv.Pls. E se vaingara tamai o le tau peo na wha mawina i le 5 i le tai awana Leilua. O lo whaamalo si ai pia whautuanga o timunga mamafa, ai o whautuanga o lolonga mo le tātou tanu.
o winga lo walo ia pe lunga o Samoa ui o lo ba ia winga langi le lei o le tau I vaenga umo le tunu. O se vaenga of taia ingo sa Vili mati munga o lo ta oto pe I saute. Fa pe au su sa Vili o le laito I lau po sa Vili mai matu I sifo o lo ufti ai Samoa. O nei tūlanga o le au mai e timu e to ulu wā ma wha solo ina te ape solo e ono mamafa ai papu I nisi vaenga mo le aso. O le vaenga mamao e wha solo ina le lei ia le tau I le soata ai au a o anga I mamao e se atu I saute nei vaenga of te ingo sa Vili matimunga. Mai ono wha lea o ngā mai fautuanga o loo wha maalo sia I te minei. O a fianga e ono alia e mai e timunga o tua oa mas e se awala ino whanga mawa lunga lolo vai no whanga te whaala. E ono iei ta whenga ma ele solo. O le isi whamtalanga winga lolo wale tau leo latu inatu le lima I le fiafi. O ta penanga mo le saunga le mu o le usunga fono tele. Lea e whaia mai I Samoa le tausanga folu o lua wha. Wa ave iei le ai mamao mal wha mua mua le mtanga luenga o leo ma pui pui. E pe o na ngia I le fontanga mua. A le pulenga le mtanga luenga mo le tausanga ngalue le nei wa amata. O le isi mata upuna lo tea I lea fontanga mua le mtanga luenga o leo ma pui pui. O le vavai ese lea o le pui pui maana au nanga toi fuata ina mai leo. O le isi mta upu o le a onga wha leo. Na ta ua fo ele fiongol komsina awa paulongo I tino Filipo. O le isi vaenga na tala noa I le lato fono mua la valea o ngā luenga o le tausanga. Lea ua tua na I maona lu I tawe toi wha le msi ti a imta ngā luenga a o wha solo na ngā luenga o lua tolu. Mai aloa I aia li imta mai tai ofisa uma o tai ma lato vaenga I le whatinonga o tiute mawhaiva I le taimi o malolo le to tele o tangata whai ngā luenga I le tunuu. Ai o aso fia. Mai wha malo si awai foi ia wha awai pea. Mo le saunga le mua le tunu, ai o awala o tua oi, ai o whale pui mpol kalame toi fuata ina. A o sauni whaia onga ma whanau mo le toi a mata o onga I le whai unga o le masina leo Januali. Mo le tausanga o nga lua o lua tolu, ai ua mo le tausanga o nga lua o lua tolu. Ai ufa salalau mai nei il mtanga luenga wa onga ta longa ma nganuu. Aso e tufai ungo suenga wao. Mo le tausanga o ngata luailua o lua. O suenga ia ilo ai whanau sa vasenga sfululua. O le au ili vasenga sfultolu. Mata maiti sa vasenga sfultolu. E au ile universitea wao Samoa. Ma whanau sa vasenga valu. E au maka ili vasenga iwa I kolisi. Fata siai mata maiti sa vasenga sfultolu. Na sue ile suenga o le sasala si. Po le Samoa Secondary Leaving Certificate. Mata maiti sa vasenga valu. Na sue I le Samoa National Assessments of Primary Education. Ua fautua inai pulea onga. E o ane le ofisa o fuatanga masuenga I mali faile solus fulo Januali. Ai o le solus fulfitu mo le vasenga sfululua. Aso tolu o Februari mo le vasenga sfulu. Ai mo le vasenga lua po le ia 2, ia 4 ma le ia 6. I le masina o mati ilo na sono e piki atuai I ala tolisi. Ua te tala fo I awanoa mo talo sanga e toi whaita wai maka po o tongi o whana wa onga. Ai tu tongi tupe e se fulu ono tala mo le vasenga se fulu lua ma le vasenga sultolu po le whai unga o lato suenga sasala si ma le sasasi. Ai valu tala mo vasenga o le ia 8, ia 6 ma le ia 4 ma le lua po le ia 2. E toi whaita wai o lato tongi. O le NUS o mau o whaitala tongi whaitupe. E toi whaita wai o lato tongi pe amana na wai e pe o le iwa sufa tala I le mata upu. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas wha popo ngai le aso a taeao I le anoko le tua ai wha soifua.